kanti samisithola ke Mbola ngikhuluma la samisithola ke wena nje ususidla khona nangale bakuthathela umsebenzi bahle bakuthathela lezandla akwanisa ukuthi uzithathele uzithathele vele bafazi ninalamanga hayi kwaphela umsebenzi wahle kwaphela konke lo thando athi sengizithathela isitshwala so hayi awunkosi kwazi balezi insuku ngempela sibini hayi abafazi endombangela umsindo khathi sikwinto ngicheba ngombhida mina ubuhle abafazi manje ukutshela into babe uqambela amanga kanti engathi ngunanzelele kwinto wakhona yadla mbusuthi ngafuna ukukhuluma phuma yaphandle le mina ngifuna ukudla umsebenzi uyaphela lo thando lapho uyaphela udla uphomba ngojikela kuphela abafazi balezi insuku hayi so Vile udla bami khona lo. Hayi. Kanti budli. Yewena budli. Kana ngikhuluma nawe. Uthi sisitheko sothi ngiyidle njani nothi sisitheko so. Indlela bofunza ngayo upheka le. Uthi sisitheko. Ngisidlayo ngiyahlanya. So do you think ukuthi mina ngithe ukujisa so yidlu? Yeyi wena, mina ngisidlayo ngiyahlanya yini? Budli. Yeyi. Utshela abantu phola, utshela abantu nje sisitheko. So khulumela phansi bekeka njengendoda ungayimfazi. So Unjeza udla. Udla uthile so. Ngcono nudle right udla wakhona. Udla wakhona. Asivele wena phela enza wena phela uyakwazi ukuthi intela yakhosta malini? Impahla zami nosingadlala ngokunye. Uyabona ukuthi kwakhosta malini yini khona lokho? Phela uhlonela angiyakukhiphela imali lokho. Ngiyabe nguhloniphelana. Adilanga nabantu abanye. Yeah. Nguthola ungiye korenti. Mthele ngokudla so yini mina ngenzeni kanti nje Satan uyangenela emzini uchifu ngile sokwazi kumphakamisela isandla mina umuhle mina akwazi ukuthi engifake impa akwazi engichaye mina limwami it's high time I pray. Yeah, Mavis was right. Ungahamba town wena ngo13 avele 125 on the street labantu uzayibona vele ibhakane elikhulu so that pastor uyenza ama miracles ukuthi vele la ungahamba so njengombona nakhona apha nguye unqalaki Akuthi sure. Just go there and see yourself. But mina ngihambe because kunzima. Yawuza kumele be fixed. Sathane sefuna ukungenela mina sibili umuntu lokwazi ukuthi entsha. Umuntu obengithanda sokhathesela. Hayi. Mavis was right. That's it to my Jimo. Yeah, that's it to my Jimo. Yeah, that's it to my Jimo. Set things on fire, put your balls in the air. So bamba down, mina bamba sound. Petty B, let's keep a show. I'm just a pussy.
Asithi fana ukuthi umkazi umoya umkazi ngumuntu anogazi analysis because umkazi ndiyo anobeka abana anokuita zvese nomba anokwachira mahembe anokwachira majina anofuna kuti azikuitira zvekuunoka manje ukatomukwatira manje azizuva ndikatotoka manje uchaita sei kufupinene mumablanketi unozviona izvozvo manje zviitika saka unofanira kuti azi unotomunyengerera zvakaita isisi because wakatomuroora mukadzi uyo unomudisa zvokuti azi mukadzi wako because ukatomuroora mukadzi wako umablanketi achakunyima futika wazviona manje watomuroora akaita sei anekatotsava anekatotsava so nevacho hapana chozvekutobabaya wazviona manje so mukadzi Mali lead 2x2. So what we on it drinking free? They to try la betu zo caliber 2. Everybody put your glasses up. We in the club, it's time to turn it up. Hey, Sabu Shoshalana money. Spending all this money. Now cheddar so petalana money. I'll be sipping on my top. That's all I've been taught. I'm getting dough, that's fresh bread. I would like to make it toast. Hold up, I'll be screaming at the holder. If my pockets are getting empty, then I will roll